uNkulunkulu yokulanda uphile uphusha uphumelele lona kupastor wethu lo uyachaza amaphupho noma kuyisemse ngoba uyitsayela uyimember noma ngumlandeli umuntu owumlandeli umuntu obuka ama-video ethi siwafaka nsuku zonke njalo ngosuku kunama-video siwafakayo lowo muntu kuyaye wabuke ngoba engenawo amandla okuthi enikele noma beyimember. Omunye ke angayisizela nami ngoba yena umuntu ocontribute-ayo kwi-channel umuntu onawo amandla akanaso isikhathi sokubuka ama-video order uthi mina amandla enikele kwi-channel lo muntu angangifonela uma ngikuthi awuyona imember usiwumlandeli futhi awucontribute kwi-channel ungayisebenzisi phela namba yabona siyacela sibheka uJulia Julia Ntulini 29 lithokoza baba ngicela ukuze uphupha kubona ukuthi kuthiwe ke intelezi enkulu yokuhlamba so uphupha etshelwa ukuthi ke lo muthi lo uyintelezi yokuhlamba naku kwesingakusho 1 ngokujwayelekile uma ungenzi ukuphupha umuthi upha okuhle uma utshela ukuthi lo muthi uyisihlanzi ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa wena umuthi ongakusiza ukuthi uzihlanze uzihlambulule uma ukuthi umuntu ohlushwa amathunzi anenkane. Amahubo 51:7 ngihlanze ngehisophu ngihlambuluke ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. 2 uyenzeka futhi umuphupha umuthi ube uPaul uma utshela ukuthi lo uyisihlanzi ngoba lo kusho ngenzeka umuntu vele uhaqwe yithunzi elimnyama noma umuntu onesiphithi okufuneka usisuse ngalo muthi. Amakhosi esibili chapter 20:7 wathi ku-Isaya landani isigaqa samakhiwane basilanda basibeka ethumbeni wasinda. 3 kwesinye isikhathi uma ngenze uphupha umuthi uPaul uma utshela ukuthi lo muthi uyisihlanzi lona ngoba kusho ukuthi ke kungenzeka kade unikwa induku wena enamandla okuzodingeka ukuthi uyisebenzise ukugeza lokuhlambulula abantu uma ukuthi wena umuntu onobizo lokuba umelaphi noma njengamanje umuntu owumelaphi sho lo muntu lo umuthi ke wena osoyinduku oyoyisebenzisa ukuthi masifika thina esihaqwa amathunzi esingcolelwe izidalwa usihlambulule ngawo. Siyabona.